Harus ada rasa kasih sayang terhadap orang yang belajar. Anak kau ijajuk bagdanya diu pubur beda pubur yang ke bingai-ingat menyuka bengih tak kan miet tameh balik netro bengih itu kata apa benar rasa kasih sayang dan mempertempatkan mereka itu belajar pada tempat anaknya sendiri. Belajar ini terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya saja lun bagi kamu seumpama seorang bapa bagi seorang anak. Nabi posisi Nabi kan muallim, orang yang mengajar. Umpamakan dro Nabi dengan para sahabat yang belajar dua Nabi lagi ayat dengan anak. Dibanturah seorang bapa dengan anak, guru dengan murid, dengan bahwa mengkasat ianya guru membebaskan mereka itu murid daripada api neraka negeri akhirat, untuk membebaskan daripada sukum dunia karena ayah roy gublo tilo gublo baje gublo tupi dah kelapayung lo bet tutung dengan urodonya guru pelihara daripada api akhirat, dan dianya pelihara daripada api akhirat lebih penting daripada pelihara dua ibu bapa akan anak keduanya daripada api dunia. Hanayum tilau hanamah tilau mahaitan ilmu yang dengan ilmunya terhindar seseorang daripada api neraka. Dan karena demikian jadilah hak guru lebih besar daripada hak dua ibu bapa. Gara-gara ham him hom kam tibah teman kengka letak urung bisa masuk penjara gara-gara bertindak sedikit kasar tapi terhadap anak murid. Padahal dalam pandangan agama raya hak guru dengan hak ibu bapa